Ikaze nanone ibihe byiza kuri mwese, reka nizere ko mumeze neza mwese aho muherereye mu mpande enye zigize isi. Nitwa Jay. Inkuru ihari nta yindi ni yuko uyu munsi hasi nk'amasezerano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na leta y'u Rwanda y'amahoro, ariko hari video yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga igaragaza ko Felix Tshisekedi ashobora kuba atigeze asinya amasezerano, ubwo abandi baramburaga igitabo bari gusinyiramo amasezerano cyangwa se ikayi, we ntigeze ayirambura, irambuye inyuma ndetse asa nkaho yirukanka. Niwitegereza muri no video neza uragenda ubona uko byagiye bigenda. Abantu benshi babyojeho cyane, handi ravuga ati ahari ntago yumva icyongereza, abandi ngo hora yahopa ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko se byagenze bite? Ubundi aya masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze igihe kinini aganirwaho, yashyizweho umukono mu muhango wabereye Washington DC imbere y'abakuru b'ibihugu bya Afurika bitandukanye. Saa 2:55 z'ijoro ku isaha yo mu Rwanda nibwo Trump yabwiye abakuru b'ibihugu bombi ati noneho twashyira umukono ku masezerano nyuma y'ibiganiro n'imbwirwaruhame zagarutse ku rugendo rwo gukemura amakimbirane no kwiyemeza kuzashyira mu bikorwa ibiyakubiyemo. Mbere y'isinywa ry'amasezerano, Trump yakiriye muri Oval Office mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame, bagirana ibiganiro byamaze iminota mike bigaruka ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agomba gusinyirwa i Washington DC. N'ibiganiro byatangiye ahagana ku isaha saa 12 z'umugoroba ku isaha y'i Kigali, nyuma ya Kagame Tshisekedi nibwo yakiriwe. Haravuze ngo ubwo rero ngo hari ibintu ngo byigobetse muri amasezerano, akaba niyo mpamvu wenda Tshisekedi hari ikintu atari kumva neza, akaba niyo mpamvu yari yanacangagiye ku buryo abandi berekanye kino gitabo bakirambuye we atigeze akirambura. Muri icyo gihe ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byatangaje ko amasezerano agizwe n'ibyiciro bitatu, harimo amahame shingiro ajyanye n'amasezerano y'amahoro, amasezerano y'amahoro n'amahame y'ubufatanye bw'akarere mu bukungu no kwihuza. Abakuru b'ibihugu byombi bajyanye ibiganiro Trump bari kumwe, birangiye buri umwe ukwe yerekeza aho amasezerano yasinyiwe muri US Institute of Peace, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika giharanira amahoro. Kuwa gatatu nibwo cyahinduriwe izina kitirirwa Donald J. Trump mu guha agaciro uruhare rwe mu guhagarika intambara zimaze iminsi ku isi. Trump yivuzeho byinshi, avuga ko kuba ariho amasezerano yasinyiwe bifite ikindi bisobanuro. Ati turi kumwe hano ku nshuro ya mbere muri iyi inyubako nziza nshya, sinshaka kubabwira ikiguzi cyayo kuko ni menshi, ntabwo hano bubaka ibyamake. Uyu muhango witabiriwe n'abakuru b'ibihugu barimo uwa Angola Joao Lourenço, William Ruto wa Kenya, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, umuyobozi wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Mohamed Ali Yusufu, Uhuru Kenyatta wahoze ayobora Kenya, na Olusegun Obasanjo wayoboye Nigeria, hari kandi na Vice Perezida wa Uganda Jessica Alupo. Trump yavuze ko ari umunsi udasanzwe kuri Afurika no mu bihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ashimangiye ko yajyanye ibiganiro byiza n'abakuru b'ibihugu byombi, ati ni umunsi mwiza kuri Afurika, ni umunsi mwiza ku isi yose muri rusange no kuri ibi bihugu byombi. Uyu munsi twiyemeje guhagarika ibinyacumi by'imyaka y'ubugizi bwa nabi no kumena amaraso no gutangira umwaka mushya wituze n'ubufatanye hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yakomeje ashimira Perezida Kagame na Tshisekedi kubw'ubushake bwabo mu kugira ngo aya masezerano agerwa. Ati ndashaka gushimira aba bayobozi babiri b'abanyamurava, mu by'ukuri ni abanyamurava n'abantu badasanzwe. Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Perezida Kagame w'u Rwanda ni abantu beza. Mu ijambo rye yageze aho atebya, avuga ko yaganiriye n'abakuru b'ibihugu byombi w'u Rwanda na Kongo ko ari abantu bakundana, nubwo ngo abantu benshi bashobora kugorwa no kubyemera. Perezida Kagame niwe wahawe ijambo akurikiye Trump, yatangiye ashimira ku bihugu bitabiriye umuhango, avuga ko bigaragaza urugendo rwashyigikiwe n'abantu batandukanye kugira ngo rube rugezeho none. Ati by'umwihariko ndashimira Perezida Donald Trump, nta muntu wasabye Trump gufata izi nshingano. Akarere kacu ni kari mu tuvugwaho cyane, ariko ubwo yabonaga amahirwe yo gutanga umusanzu ku mahoro yahise yafata. Aya makimbirane amaze imyaka 30, twabonye ubuhuza butagira ingano, ariko nta na bumwe bwabashije gukemura
ibi bibazo. Perezida Kagame yavuze ko Trump yazanye uburyo bushya kandi butanga umusaruro bwatumye haterwa intambwe, kandi ko atigeze afata uruhande ahubwo yatuyoboye mu rugendo rugana ahazaza aho kureba ahashize. Perezida Kagame yavuze ko umuhati wa Trump wanajyanye n'ubushake bw'itsinda rye ririmo Marco Rubio, umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga, hamwe n'intumwa yihariye ya Trump muri Afurika, Masad Boulos. Yavuze ko mu gihe ibintu bitagenda nk'uko byagenwe, inshingano ntabwo zizaba ziri kuri Perezida Trump, ahubwo kuri twe. Asaba ibihugu bya Afurika gukorana kugira ngo ayo mahoro agere kuri bose. Yije ko u Rwanda rutazigera runengo kutubahiriza aya masezerano. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye we yavuze ko uyu munsi utanga icyizere ku baturage bo mu karere k'Uburasirazuba. Yashimiye abagize uruhare muri ayo masezerano, asaba Imana gukomeza kuyobora abantu bose bazagira uruhare mu kuyashyira mu bikorwa. Perezida William Ruto wa Kenya yavuze ko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo aya masezerano agerweho. Anasaba Trump kugira uruhare mu gukemura amakimbirane akomeje muri Sudani. Mu bandi bitabiriye uyu muhango harimo Perezida wa FIFA Gianni Infantino. Ngayo nguko ibikomeje kuvugwa kuri aya masezerano byo ni byinshi, gusa ijyanye nuko aya masezerano yasinywe, ibijyanye nuko inoka cyangwa se icyo gitabo cyagifitwe na Perezida Tshisekedi yagifunguye yatinze, ngira ngo muri kubona uko video igenda ibitwaramo gake gake, nta gikuba cyacitse. Reka nizere ko rero mukomeza kumenya neza, Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane, peace out.